fake account ki hon thang cha ki gyan ki ti pa emi dots group ma thu in post pas na ho ki ka ki to mo na the max bong gui te account Facebook account ID name ho lim ho in post a hin sei chu na anji ni ki sa ai nam ka ti chu e ho ki ka WhatsApp group dunga ki nil na ho chu Facebook nga ta le nga yam email ma ho ben transla an aman thi he tin he lam email ma ho e ho pau thi ma tama tam amo nga WhatsApp group mo a ko mi min ho no hai ta che ngi chu me le ho zaw lon dinga cha ho tha do dem loi zo mi dem loi ku ki dem loi mi ki nil ni ho chu Facebook group ma he post le ho nga yam na ka ti chu sei na fake na ikang hong chula na fake ikang hong chula nang na min hong nang na koi lo chu ke sa na phung min hong nang phung ki lo ding ole e ki hol fake ikang ka man ja e ki man do le tin ti ha min ta ten ti la fake ikang hong chu a hol do mo he poi o ke he nin ele nang jong mi nil ji na ho min tin na pu se lang ta le lu na lung lai dem na tu a hi ki tu mon tu min sei ho long chu sel le ding te a chu ki tu ding thu do pu se ta bang ki tu mon ding tu ho dop le ami til se lo de o chu ka sei pi nom na he aban akal na bol ki te ben a koi hi ba tha khat hin gal pi nei hi bin ichi the nga ya koi ma cha jong dang ho long ka tu se ngai zo sin ta banga he ikinil no group mo ba sob dungo the ma lo in bo sa kinil no the pi mu dinga Facebook hwai ta le ta lo di ji chu Facebook nga ti a hele ki mi ki control zone ha sa he za dang ai pau he yong za ta ma ta min chi the nga ya chu ka hin sei no mi ama hin a koi zo jong chu aga pan pi tum pa aku ki hin a zo mi hin a support chi he na a thu azi hoi ka ha mu he in amonga alang tu a koi hi dem ta he jong la choi mi mu thei dinga Facebook ho a hi thei sna post lo ding ngai to the chi the nga ya ti chu ka hin sei nom hin tin sei hi sei wa ma he le ki ngai dam to heta